Pemirsa nyanggra arus mudik warsane mangkin, Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan ngelaksanayang ram cek utawi inspeksi keselamatan lalu lintas miwah angkutan jalan. Inspeksi keulengan ring terminal miwah PO Bus ring Kabupaten Tabanan. Kepala Dishub Tabanan Imadi Murdika Ngwadarang inspeksi puniki antuk nureksain prasarat keselamatan lalu lintas angkutan umum. Prasarat inucap nyangkepin sertifikat uji berkala, izin trayek miwa izin angkutan. Selanturnya katureksain indik sarana sabuk keselamatan kuenten kotak P3K, pemadam api, segitiga pengaman, ban cadangan, saha alat-alat kunci tur dongkrak. Maka sami kendaraan penumpang sane kejan tenang lolos ring panureksan inucap pacang kaician logo Dishub merupa stiker. Ring pemari inspeksi inucap inggian sane sampun madue logo utawi durung pacang kauningayang mangde side kaselahin indik keamanan kendaraan penumpang inucap. Mantan camat Kediri puniki ngawohin pamekas ring Tabanan inspeksi nedunang 6 diri tim daweg tengahing sasi Maret sane lintang tur pacang lantur memargi kantos pengrahu lebaran. Inspeksi kemargiang nenten anutin galah santukan wantah ngulengang kendaraan ring terminal pesiapan wawidangan pos pengamanan Adipura Pulbus utawi PU sani wenten ring Tabanan. Manik bisnis Bali nguningaya.